siqhamuka kusentatha siqhamuka kusemfundo thina siqhamuka kusentatha siqhamuka kusemfundo siqhamuka kusentatha siqhamuka kusemfundo Ashe ngalesikhathi cha ngithi angiqamlele ngelapha abantu ngoba abantu banokudideka okuncane okukhona kunomcimbi womaskandi okuthiwa useMoses Mabhida ngomhla ka-30 March bafowethu igcokama lizikuba khona lapho noma inkosi yomaskandi ayizokuba khona lapho kuyiqiniso ukuthi angiyi ngizobe ngingekho isizathu ke bathathe isikhathi mangicabanga abafowethu basindwe izinyawo ngiyazi bebefisa ukuthi ngibe khona ngoba bawuthengisile umcimbi ngegama lami nabantu bawathenga amathikithi laba abathenga amathikithi ngicela behambe beyongimela kulowo mcimbi ngoba kuthiwa ungogogo wakho ngomkhulu wakho ngobaba wakho kungembuzi kungenkomo kungenja into ecishe ifana naleyo siqhamuka kusentatha